I pozdrav svima ljudi Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da snimamo istorijsku temu, pričamo o jednoj, kako beše da se kaže, istorijskoj temi vezano za Kinu, a to pričamo o dinastiji Han, velikoj kineskoj dinastiji Han. Pa ajmo mi da počnemo za časka. Ajmo prvo vidimo što imamo na ovoj slici. Ovdje vidimo sliku kako Kinez, vidite kako jaše, na ovim konjima. Kao nekim plavim odelom, vidite, samo kao kapom kao što imaju Mongoli i kao koplje, vidite. Ima ovdje još jedan Kinez koji isto ide s njim, a ovdje su vidiš ako malo idu sa konjima, magarcima, a idu sa i kamilama, vidite, idu i sa kamilama. Idu ovamo, vidite ovdje, više ovdje je kamila kako nosi samo ovaj teret, šta je neka odela, šta su ovo. Viš kako da to mora sve da nosi se ovdje sa strane, što je ovo torbetina, mnogo teško kad se nosi. Nisu mogli ovo Kinezi da nose, više Kineza nisu mogli da nose ovo, ali morali, viš ako mora jedna kamila da vuče sve ovo što su im nosili, vidite. A vamo evo ih ovdje još tih Kineza sigurno koji idu, vidite. Idemo da pročitamo nešto zanimljivo uz ovu dinastiju, idemo. Dinastija Han imala je na istočni svet isto onoliko jak utjecaj koliko je Rimska imperija imala na zapadni. Ekonomski i socijalne reforme koje su sproveli članovi dinastije Han pomogle su da Kina ostane ujedinjena, kako je to zamislio još Huang Ti. Upravo u njihovo doba započele su u Kini mnoge značajne aktivnosti. Kanali i reke služili su kako za navodnjavanje, tako i za saobraćaj i u tom pogledu Kina je dostigla nivo koji će Evropa dostići tek u novije doba. Broj stanovnika vrlo brzo se povećavao, trgovina se stalno razvijala, tržnice su otvarane u svim krajevima zemlje, pa je novac brzo postao veoma pogodan kao sredstvo za kupovinu mnogo bolje razmene ili trampe robe. Sve veće blagostanje uticalo i na druge oblasti života. Otvarale su se, idemo dalje. Otvarale su se škole i obrazovanje je obuhvatalo još veći broj ljudi. Istoričari su počeli da prikupljaju proverene i ozbiljne podatke iz kineske istorije o dinastijama Shang, Chu i naravno o dinastiji Han. Bilo je to također doba reda i mira što je omogućilo da se poljoprivreda razvije i usavrši tehnika obrađivanja zemlje. U doba dinastije Han Kinezi su otkrili da se ukusan napitak dobija ako se listići čaja pospu vrelom vodom, i tako gajenje čaja postalo posebna radinost. Javile su se i nove vrste voća kao što su grožđe i pomoranđe. Kina je pod upravom dinastije Han počela da širi svoju teritoriju obuhvatajući jugoistočnu i osvajajući središnju Aziju. U to vreme ona je vladala teritorijom velikom otprilike kao Rimsko carstvo u doba njegove najveće moći. Ok ljudi, znači vidite kako je, znači ova velika dinastija Han je bila isto što i Rimska imperija u starom veku. Ovdje vidimo ovog Kineza, da vidimo kako je slik. Čaj za goste u kući kineskog plemića, sto za čaj, ima lake noge, izum kineskih stolara. Ovdje vidimo ovog Kineza. Ovdje vidimo ovog kako beš ovog Kineza, vidite kako nosi ovo još u ovom bokalu, kako nosi čaj. Na ovom poslužavanju, još koji ima kao neke činice, odakle si pilo čaj, ovdje smo vidiš kako je ovaj Kinez. Gledao je još neki Kinez sa šeširom, ovaj bradati Kinez, vidite, ova devojka, Kineskinja neka, vidite. Ovaj još neki lik, vidite ovaj vam kako nešto gleda i ovaj kako nešto njemu priča. Imamo isto neki, vidiš kako isto ovaj nešto sluša, ovaj kao nešto gleda. Vidite sve to. Ovaj kao neki konobar, vidite kako donosiš ovaj čaj u ovom bokalu, kao, hoćete li čaj? Vidiš, a ovaj kao nešto čisti prašinu ili ne znam, hladi, kao, pošto tada u ovo vreme nije bilo ventilatora pa da hladi, nego samo im kao hladnjak, vidite kako ovo nešto izgleda
nešto za mlačenje da bi se hladilo i da bi se rasladili ljudi. Kinezi to misle. Idemo dalje da vidimo. Dinastija Han je čvrstom rukom upravljala Kinom, što je u to vrijeme bilo korisno po zemlju. Monopolisali su rudarstvo, bar što se tiče većine ruda koje su se mogle naći u Kini, kao što su gvožđe, srebro, kalaj, ali i lovača. Zatim su regulisali kovanje novca, uveli nov porezki sistem i držali ga pod stalnom kontrolom. Znači vidite, ti Kinezi su kopali mnogo gvožđa, srebra, kalaja i lovače. Vidiš ako su sproveli novac, naprave dobar novac. Idemo dalje da vidimo. Razvili su i državnu službu u kojoj su najbolja mjesta obično dobijali ljudi uglednog porekla. 3 najveće činovnika u Kini kontrolisala su državnu službu. Kancelar, ministar vojske i državni sekretar. Pronalazak hartije oko 100. godine nove ere i pisanje četkicama i mastilom bilo je još jedno čudo kome su se divili ljudi izvan Kine. U to doba naučnici su već sastavljali rečnike i gramatike. Kinezi su pronašli i barut, ali su ga upotrebljavali samo za vreme vatrometa prilikom raznih svečanosti. I sad pazite ljudi, barut, kako se veruje u istoriji, kako istoričari to smatraju, kao da barut je otkriven, treba bi barut da otkriven kasnije, da bude u 16. veku barut da bude otkriven. Ali gledajte ovo ljudi, nije to tačno, nije barut pronađen u 16. veku. To je ovi u svetu su pronašli barut u 16. veku. Ovi u svetu, ali u Kini. U Kini, znači Kinezi su ovdje pronašli barut i koristili su ga samo za vatromete, za svečane svrhe. Znate vatromete, recimo za neko njihovo slavlje, pa kao vatromete su iskorišćavali barut za vatromet. Istoričari su dinastiju Han podelili u 2 razdoblja. Na rani period dinastije oko 200. pre nove ere do oko 10. nove ere. I kasniji period u ranom periodu dinastija Han je uspjela da savlada krupne zemljoposjednike i da ujedini narod 13 provincija koje su opstale do današnjeg dana. Mada su nameravali da očuvaju večiti red i mir, mnogi carevi dinastije Han su bili uvučeni u neprekidne ratove sa varvarskim Hunima koji su pristizali sa severa. Jedan veliki car Han Wu Ti, 140. do 87. godina pre nove ere, proveo je veći deo svoje duge vladavine u raznim ratovima. On je osvojio Mandžuriju i Koreju, Južnu Kinu i Indokinu, koja sada obuhvata Vijetnam, Kambodžu i Laos. I dalje vidimo šta je još obuhvatalo. I pripojio ih je svojom imperiji. Ovdje vidimo neke rečni saobraćaj za putnike i robu razvio se u Kini za vreme dinastije Han kao praktična zamjena za suvozemni. Za tu svrhu izumljeni su razni tipovi lađa. Ovdje vidimo vidite ovo je neka žuta reka i nekako izgleda kako žučkasta reka. To što su u Kini takve bile reke boje. Žučkaste, vidite kako izgleda. Evo su ti brodovi, više ako su imali neke čudne lađe, vidite kako je nešto mnogo usko je ovdje bilo. Manje prostora, više ako je neko drvo, više ako je izgledao brod. Kao kuće, ovdje mogu da žive ljudi u ovim kućama na brodu, vidite. Bilo je ovdje još nešto, ne znam, ovdje mogu da gaju svinje ili ovce, šta god da su gajili Kinezi ovdje su mogli da budu, ne znam, toalet, da idu u WC, vidite ljudi to. A vidi, to više oko ovdje još brodova, više ovo kako veslava i Kinez, vidi ovdje kako oni veslaju, vidi ovdje još neke kuće, i ovdje još ovdje brodova s tim kućama. Čudi me da na ovim brodovima je bila kuća. Kako su ni ljudi, možda su tada spavali tu kada nisu mogli da dođu do drugih država i zemalja u svetu. Da su morali tako da tu spavaju. Idemo dalje. Han Wu Ti također se postarao da obnovi knjige koje je uništio Huang Ti i potpomogao je širenje Konfucijevog učenja. Njega su naslijedili Chao Ti 86. do 74. pre nove ere i Sivan Ti
73. do 49. pre nove ere. Dva sposobna vladara koji su nastavili njegovo delo. Sivan je proširio imperiju, zauzeo veliki deo Mongolije, tako da je Kina u to vreme imala najveću teritoriju u svojoj istoriji. On je i Hunima zadao niz strašnih udaraca koji su njihove najezde za dugo vreme skrnuli s kineske teritorije. Znači vidite, ovdje su Kinezi osvojili neki deo Mongolije i Hunima su zadavali udarac. Carevi kasnog perioda dinastije Han nisu bili ništa manje sposobni, ali 9. godina nove ere Wang Mang je prigrabio presto. Wang je pokušao da sprovede čitav niz reformi, nacionalizovao je svu zemlju u državi i podijelio je seljacima, davao je pozajmice poljoprivrednicima da bi im pomogao da unaprede svoja imanja. Prestao je da upotrebljava zlato za kovanje novca i zamijenio ga bronzom. Cene je utvrdio na razumnom nivou i preuzeo svu proizvodnju i raspodjelu različitih sirovina, među kojima gvožđi i soli. Znači vidite, ovdje su zlatni novčići prestali da postoje, da se prave, nego su bronzani počeli. Znači bronzani novci i ovdje su, kao vidite, počeli su da imaju i gvožđi i sol. Idemo dalje, što je zanimljivo. Ok, ovdje da vidimo još neku sliku. Ovdje vidimo nekog konja, vidite. Ukrašena konjska glava iz doba dinastije Han, izvajana u svetlo-zelenom žadu. Žad je silikat kreča i magnezijuma, obično zelene, plave ili bele boje. To je bio omiljeni materijal u kineskoj ornamentalnoj skulpturi. Ovdje vidimo vidite ovdje kako beše ovaj konj, konjska figura, konjska glava u obliku žada, vidite. Od žada, vidite, šta je žad? Pa to je isto dragi kamen, žad je dragi kamen. I od ovog dragog kamena, vidite, on je od kreča nastao i magnezijuma. Vidite, da je žad, viš ako je dobar ukrasni materijal, vidite kako to, viš ako to izgleda ta konjska glava, vidite. I to napravljeno od žada, tog najboljeg materijala u kineskoj u tom periodu. Ovdje vidimo neki pehar, neki baš dobar pehar. Ovdje vidimo bronzani žižak u obliku pehara iz dinastije Han. Ovdje vidimo neki baš kao dobar pehar, vidite kako izgleda. Ekstra je, od čega je, mislim da je napravljen od gvožđa, pa može ukrašen bronzom, viš ako neki ukrasni, ima neke elemente, neke lepe oblike, vidite. Sve je to bilo super. Viš ako to izgleda, viš kako, sad da ovdje negdje, tu se sipalo bilo šta, čaj, vino, pivo, što su to Kinezi tada pili u tom periodu i pilo se iz tog pehara. To su sigurno neki carevi su pili iz tog pehara, nisu neki obični Kinezi. Idemo dalje. Carevi kasnog perioda dinastije Han nisu bili, to smo čitali već. Wangove ideje postale su neopopularne ne samo među pripadnicima viših klasa, nego i među seljacima, zato je car odlučio da napusti sve svoje reforme, ali već bilo suviše kasno. Bio je ubijen u pobuni 23. godine nove ere, a njegovo mjesto je zauzeo jedan od njegovih velikodostojnika Quang Wu Ti. Quang i njegovi naslednici još više su proširili državu, osvojili su delove istočne i središnje Azije, gdje su zaveli čvrstu vlast. Jedan od carskih generala po imenu Chao, koji je bio na čelu vojske od 72. do 96. nove ere, zaslužen je za uvođenje dobro organizovane policijske službe koja je obezbeđivala prenošenje svile iz Kine u Rim. Znači vidite dobro, svila, kako je nastala ta svila u Kini? Ima svileni put gdje se dolazi do Kine, ali sad pazite kako je nastala svila. Svila je onako kao tanki materijal, laneni tanki materijal od kojeg se plave neke bluze i to. Ali kako je svila? Pa imate svilena buba, znate svilenu bubu. Od njenih larva se dobija ta svila. Tako se ta svila dobija. Ali su dani dinastije Han već bili izbrojani. Carevi su se sve više oslanjali na svoje generale i ministre koji su u stvari upravljali zemljom. Oni su im postepeno prepustili sve državne poslove, a svoje slobodno vreme
posvetili dvorskim zabavama i prikupljanju umetničkih predmetima. Klasa krupnih zemljoposjednika i kako vekovima snažno potiskivana nikad nije odbacila nadu da će jednog dana uspjeti da vrati društveni poredak iz vremena čua. Sada im je pružena prilika koju su čekali i dok su se dvori državni činovnici borili za vlast, seljaci su izgubili slobodu koju su dotle uživali i postali ponovo sebri. Pri samom kraju 2. veka jedan hrabri, ali surov vojskovođa po imenu Cao prigrabio je vlast u državi i tako prekinuo vladavinu dinastije Han. Dinastija Han odigrala je na dalekom istoku ulogu koja nije bila manje značajna od uloge Rima. U Europi i na Bliskom istoku u njeno doba kineska civilizacija je dobila svoj konačni oblik koji se održao do današnjeg vremena, uprkos mnogih pokušaja spoljnih neprijatelja da je unište. Dinastija Han dovela je u Kinu u pogledu kulture i moći u ravnopravan položaj sa rimskom civilizacijom koja je u nečemu i nadmašila. Pa ljudi, vidite, taj surovi vojskovođa Cao, on je uništio, znači on je prekinuo tu vladavinu dinastije Han. Znači ta dinastija Han više danas u Kini ta dinastija Han ne postoji. Ta vidiš kad je prestala. Pri samom kraju 2. veka. Ali nove ere. Znači više nema dinastije Han, ljudi. Nema je više. Do zauvek. Što znači? Šta znači to? Kako do zauvek? Pa nema je više. Ne može da postoji više. Niko ne može. Danas niko ne može da stvori tu dinastiju Han. Jer bi morali baš da se trude Kinezi da bi to ostvarili. Tako da se čuli i dinastiju Han, kako je, to je bila velika dinastija Han, velika. Bili su tu carevi ti dobri, ali vidite da je taj Cao bio najsuroviji vojskovođa, on je uništio i završio tu dinastiju Han. Vidite šta se pilo, u to vreme se pilo čaj, ali nacelo i tada i grožđe i pomoranđe su bile tada u Kini za vreme dinastije Han. Ali se najviše pilo čaj. I zapamtite ljudi da su Kinezi pre ovih istraživača u 16. veku otkrili barut. Našli barut i primenili ga za vatromete. Tako da ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav.